Reka mbasuhuze mwese mbifuriza kugira umunsi mwiza mwebwe mwahisemo kurikira Man TV Gerisala Sadig bisanzwe muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe byinshi bigezweho ariko by'umwihariko amakuru akomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati aho hari intambara ikomeye cyane ishyamiranyije ibihugu bitatu by'ibihangange Amerika, Israel yewe na Iran. Ni intambara imaze hafi amezi abiri yose gusa none ubu ngubu na guhagarara kw'iyi ntambara none guhari kuri ubu icyo ngiye kubwira nuko Iran yamaze kuba yatanga amasaha make cyane kuri Amerika yo kuba yamaze gukura ingabo zayo nyine ku byambu byose bya Iran yamaze kuba yabahereza igihe gusa ku rundi ruhande leta zunze ubumwe za Amerika nazo zamaze kuba zateguza igitero gikomeye kuri leta ya Iran. Byose ibikomeje kuvugwa kuri iriya ntambara nibyo tugiye kurebera hamwe. Mwese bahaye ikaze, niba ari ubwa mbere nyamuneka kugeza hano kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubagezaho bijye bikugeraho buri kanya. Ange Ndisala Sadi, mwese bahaye ikaze. Kuri ubu intambara ikomeje hagati ya Iran na United States agenda irushaho gufata indi ntera aho ibintu bigenda bigorana ku mpande zombi. Kuri uyu munsi kuwa gatatu Gicurasi 2026 ubuyobozi bw'igisirikare bwa Iran bwamaze kuba bwatangaza ko Amerika isigaje amahitamo abiri gusa, harimo gutera Iran nyine kongera kugaruka mu ntambara ariko nyine mu buryo budashoboka cyangwa se kwemera amasezerano nyine kwemera amasezerano bagomba kuba bagirana. Ibi byatangajwe n'ingabo zasanzwe za Iran zizwi nka Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC, aho zavuze ko Amerika igomba gufata icyemezo vuba na bwangu kuko Iran yayihaye igihe ntarengwa cyo guhagarika igikorwa cyo gufunga ibyabo byayo ibizwi nka blockade. Iran yohereje gahunda igizwe n'ingingo 14 kuri Amerika isaba ibintu bikomeye birimo guhagarika burundu ibitero, gukuraho igihano cyo gufunga ibyambu byayo, guhagarika intambara mu bice byose harimo no muri Liban. Gusa ku rundi ruhande Amerika yo Perezida Donald Trump yavuze ko azasuzuma iyo gahunda ariko akagaragaza ko adafite icyizere cy'uko aya masezerano ashoborwa kuba yagerwaho. Ibi byerekana ko impaka zikomeje nyine kuba hagati y'ibihugu byombi zikiri kure cyane. Urundi ruhande abasesenguzi bo bavuga ko nubwo Iran yagabanyije ubukana mu byo isaba, hari ibintu bikomeye bikomeje kubatandukanya cyane ku bijyanye n'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi nuclear. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane hagati ya Iran na Amerika ni gahunda ya Iran yo gutunganya uranium. Amerika isaba ko Iran ihagarika burundu icyo gikorwa, mu gihe Iran yo ivuga ko ifite uburenganzira bwo gukoresha uranium mu bikorwa by'amajyambere nk'ingufu z'amashanyarazi. Iki kibazo cyagiye gituma ibiganiro byinshi bipfuba kandi no kugeza n'ubu rwose cyari imbogamizi ikomeye ishobora gutuma intambara isubukurwa. Ingabo za IRGC zatangaje ko ziteguye gusubira ku rugamba igihe icyo ari cyo cyose, zivuga ko amahirwe yo kongera kwaduka kw'intambara ari menshi cyane ko ibiganiro bya diplomasi bitagenze neza. Hari kandi ibimenyetso by'uko ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Uburusiya n'ibihugu by'i Burayi bitangiye guhindura imvugo bikarushaho kunenga Amerika, ibintu bishobora guhindura isura y'iyi ntambara ku rwego mpuzamahanga. Ahantu nyamuneka ndagira ngo muhumve neza. Kuri ubu intambara itangira nyine ibihugu by'Uburayi byinshi wasangaga biri ku ruhande rwa Amerika, ariko uruhande Abarusiya n'Abashinwa bo bagashaka guhagarika intambara nyine mu buryo bwa diplomasi. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo ari ko ibintu bimeze, ahubwo bo icyo barimo barakora bose ibihugu hafi ya byose byatangiye kuba byanenga Amerika, abivuga biti ntago iyi ntambara yagakwiye kuba yarageze ahangaha, yakabaye yarayihagaritse. Rero iyi ntambara iraramuka yongeye irasubukurwa, ibi bintu biraza kuba byarushaho kuba bibi cyane ku ruhande rwa Amerika. Rero muri iyi ntambara Israel nayo iri kugira uruhare rukomeye cyane, dore ko ari igihugu cyemeje gahunda nini yo kugura indege z'intambara zigezweho zirimo nka F-35 na F-15 mu masezerano ya miliyari nyinshi z'amadolari. Izi ndege zitezweho gufasha Israel gukomeza kugira imbaraga mu kirere no kwitegura ibibazo by'umutekano mu myaka ibiri iri imbere.
Abayobozi b'iki gihugu bavuga ko iyi ntambara yagaragaje akamaro ko gukorana hafi na Amerika. Gusa ubushyamirane ku rundi ruhande bukomeje kuba bwakara ku ruhande rwa Liban na Gaza, mu gihe ibihugu bikomeye bikomeje guhangana n'ibindi bice byo mu karere nabyo bikomeje kwibasirwa. Muri Liban, Israel yo yatangaje ko yishe abarwanyi babiri ba Hezbollah. Abaturage benshi basabwa guhunga ingo zabo kubera ibitero bikomeje. Gusa ndimo ngenda nsa n'ugana ku musozo, reka mbabwiye ko nubwo bavuga ko ari agahenge, ibi bizwi nka ceasefire, abaturage bavuga ko ari agahenge ku izina gusa kuko ibitero bigikomeje. Muri Gaza naho Israel yashyizeho umurongo mushya witwa Orange Line wagize hafi 30% by'aka gace ahantu hagenzurwa n'ingabo. Ibi byatumye ubuzima burushaho gukomera cyane cyane mu bijyanye no gutanga imfashanyo. Ibindi rero ibibazo bikomeje kwiyongera mu ntambara, nuko iyi ntambara itagarukiye gusa ku bihugu biyireba, ahubwo yagize n'ingaruka zikomeye ku isi yose. Ubujura bwo mu nyanja price bwongeye kwiyongera hafi ya Somalia. Ibiciro bya peteroli byatangiye kuzamuka, dore ko hari n'abasesenguzi bavuga ko Amerika ishobora kuba iri gutakaza imbaraga ku rwego mpuzamahanga, mu gihe Iran igaragaza ko ishobora guhangana n'igitutu cy'ubukungu n'iby'igisirikare. Ngenda rero nsoza, reka nsoreze mu gihe aho bavuze ko Perezida Donald Trump ashobora kuba agiye kongera kuba yategura ikindi gitero karundura nyine muri Amerika. Bunyemerere iyi nkuru yo mu gihe tuyicishemo amaso turebe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kuvuga ko mu gihe Iran itakurikiza ibikubiye mu byo Amerika yisaba, ashobora kongera gusubukura ibitero bya gisirikare kuri iki gihugu. Ibi yabigarutseho kwa kabiri Gicurasi 2023 mu kiganiro yajyanye n'abanyamakuru, aho yabazwaga ibijyanye n'aho amasezerano bagomba kujyana Iran ageze. Ubwo bamubazaga niba ashobora kongera kugaba ibitero kuri Iran, yasubije ko icyo gihugu kitakomeza kwitwara neza cyangwa se ngo kigakora ibintu bidakwiye, bashobora kongera kubisubukura. Ku rundi ruhande, umuyobozi wo muri Iran we yavuze ko igihugu cyemeye ko kizongera kwemera ko ubwato buzatwara ibikomoka kuri peteroli bwongera gukoresha umuhora wa Hormuz, ndetse na Amerika igahagarika kuyigabaho ibitero, ariko ingingo zijyanye no guhagarika gukora intwaro za nuclear zizaganirwaho nyuma gusa ibyo Trump gusa nyine ibyo ngibyo Trump we yabiteye twatse, avuga ati ibyo ngibyo ntago twabyebera. Ngayo nguko rero nibyo nagenda ngarukaho kuri ayo makuru aba agiye agezweho.